wandi kuma naragesho bunge kemara kaunti ya Meru yethire tuhe machokania emunthe mbaya aria ngamuchokeria na nchokani no utie ntu igociara itugociara matunda okupe imiario tu ekawaida yani baritie moka thaidi nyoko na mtu akiaria nyo tuti no muthikira ogwithikira no ntore miario yawe iraire miario yae ya kawaida ntugo yegoro tuonire Mutuma Ntoithinkia munini wa governor kaunti ya Meru une uri atita kwa ofisini kana uri no atakinyete michemania komi ekomi na irethi ngatanete na ingwetikia bwana mbaya njura governor aragia atauga akaruta muchara atuga tiria Mutuma Ntoithinkia ningwetikia governor atira matetia korea Mutuma Ntoithinkia imbunge niyo ina jukumu enu mutaratono amonkothire ukerukira mbunge Nengo makamonore antu bakurugama bakauga governor no atabatarite kuri wa muchara no ntu narutirwe geteni nakari timo tuma tabatarite kuri wa muchara oti bantu ntego governor akiuga tiria mo bantu bagiro umba otige tutakiwa araugire augire gwita ngugi otire wa muchara atauga Mutuma munini okwa ntemure ya muchara ko ojo akwaria kaije mbuga no atitaga ngugira batere tima atagweta mtu aragwetera itingugi bonte bathirikare ka utenga bamenya ko mtu okwegera uratita ngugire aterewa kwena mugambo gugaga okoga kwena njuno etomekaga ukweresha mtu arionto ukona ta gogutemwa eno nto ukebumiri ukaria Mutuma Ntoithinkia kiaria goro naregire guchokeria governor augire we atichokeria governor ngeroki auga Meru bena thina kwa sasa shida ya thina ya Meru ikwire tia ngwire Mandela tia mbalita mu Meru kithaki mtu abetere kwea ngavana gitio ni Mutuma Ntoithinkia ukoria nto benge ba Meru bataije Mutuma Ntoithinkia wetheta niyo giani yo ni ngwanta batamuije tima batamuije mtura ije kerera mtura ari negweta na ura arige bara turera wage chenga tires yembere kwea gavana 2022 ari kawira Mwangaza na with or without Mutuma Ntoithinkia kawira Mwangaza ilicho kyagitekea gavana buyo mabuje kene na umabukone kana umabonekanaga na akariba kaunti ya Meru bonire kurira Mutuma Ntoithinkia aretire kuma tonyambene kana kwito that region so kwau nae gavana inyate batere gucokeria munene owe tiathie kuga ate mucokeria uti mtu ate chokageria munene owe na utiaraia munene akiaraia na munene akwira twite ojo ogweta ojo no kwa nyamtu takashaba kile gitumite tha ijero erera irampione ni untu bakura kuthikirura kuri munene o wawe you can never outshine your master na ntukiro kageria uchina na munene oku ili okoraga giotigia kunyaga kwendelea gwita ngugina nawe no ntona mtu awitikitie Mandela oni nkauga inkwenda kuchwa gite Mandela ngabo ri wende deputy okwa ndetu deputy ri mani shatiri ugo we muliti okwa mukono number 1 wekande kwe moko konda kula tutie kirema utipata mbura tutie kirema kugeta atia hapana mbira tuite munene gato thigo wo twachokera ngakumenyithia ngeroki bora Mutuma Ntoithinkia araugire muthikira no nto twena manto omonthiaga ugo kigoke makana wena wasiwasi ende mbere muno tia tugie mandukani hapa na pale wana twachokera tugathina mbere kwaraniria muthikiria na kugwatanira na ndiki betu bandeto naremde tukugwatanira na Kimathi Ntomero mubango igaro ya Ugambi uthiete na mbere kuthikiria getu FM 87.6 ni ombeta wa Klaus Mandela ugwa muthito na ningeto mbayambo bia muthikiria wa getu FM gakoroma na gitio muno kathiora mitambo itana mbere kuthikira garo ya Ugambi ni muthikiria yumantu mathiete na mbere kwagira gututhiete bwega mbaya no iguo sotete no iguo sotete no tikomia nao